Ante Berta, ninanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, ante? Idi ngam ita sanang linaksid kun agayem day jay. Ni, apay nga, ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti day tarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mo ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Aya, ay, isumot lagayam, Ay na, noan yaman ti diyo pagkinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Amangan numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman kasarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati ti kanen dagiti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa'y lang, idi. Idi pa nawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro sana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaw? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo a karne ti baboy, Mila. Nay, si Kamal gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tayo katagam. Kagudwat kilo a karnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itamang paya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung nga umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko ijibangkag. Katadamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko ijibangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho ijibangkag. Si kakumaata si katilalaki, gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Ala amon ti ginatang mo tagawid kan, gudaw. Ha? Unay kamatan ko dong. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa balimanan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan kumatgatang inton sumarunaw.
Kadwag tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit? Kag panunot ka mo tayo, mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talagpat pa charming tararamidam kadag kita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadi ita. Wan, pangpalengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda napanunod ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunod ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day di tatang dayta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Ay wen, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalatan, no kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay a babae. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo, iso anagtinag kan kwa. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti kaalasan, nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito ti nasa pulak itagmalmalem a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang pinto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, ang duadalaan. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dait masapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, agure ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Iso da lang, ti customer mau. Saan ba't Nairan na laeng ang nabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslani ka mo nagpampanuno tabakbakitan. Naitala kayat mount ni masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat.
Tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglaang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang nga napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dahita. Anya, ay so sayang sapay nagpigsa. Ay unay matan ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Huwag nga raw, makao mga rudang tikas di nga ugali na. Malang nga rod godo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti guba. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan kada kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakataliko daklabasik. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itanti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Itida ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayamot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bagat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan yung aminin tinapalabas. Itanem yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan ngagchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kuntakak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodagas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo lang amin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kaw. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta, go daw. Umaak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may sa. Tatang, papanan nyo nga Go daw, agsubli ka. Ay, tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo?
Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan. Oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay dito na eh. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay kumaama pa ni Jay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agaramping nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay, kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka, awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delim-limad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta, nana? Ha? Ni, adandaan ti, nana? Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami, man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanuray dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw ni tiki naman nangimon mo abak-bakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay uray sinaanak ton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arum mordi ti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaray. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kuana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunaklaan mo't, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasdyang inararamid mo, naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Idi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka.
Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Ka-foreigner pa'y. Saan la siyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mapii. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan oray siyak. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti pa nagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apay di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti foreigner anak ya sawa. Anya manan day nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingput nga may nagidya at tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biagda ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agrom amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamuanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agrom na dyan amang kabkabil kan ka, tabay-bay ambat kami. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nagalaam dita. binulod ka o ni Rene akanakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamat, tilibagpagam. Diyan manugang mo, ti isagsaganaa. Ha? Masapul nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agbutang kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak. Iso nga isi-isyan naklang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapul nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bayin. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Verong radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo.
Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikantayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadag iti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil naman ang jay anak may abalayan. Grabe ti araramidin da yung anak mo. Parigatan na launa yun ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga't atipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asirmonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga, apay no pagsinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang tikas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta ama pasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an naumbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin ananan. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo... Nay, Beron, apay, anyat mapasmasamakin ka. Masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mo't gayang may disinina Anya, ay ikit kasano na ita. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging da makapasngay ka. Kan aging ka iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Anda pangisirkan ti kumpare kanyak. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon kin ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron Nonong. Ingkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam dya anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tidak to. Putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na ngay no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Tajak kayat yagpakita di balay na.
Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kaya nagrubatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo biraon. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nunong. Sapay la kumaa. Kasaan to nga umala iti ama na arabisyaw. Tatang, ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan ba't intod na kwarta? Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan? Idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Katawan mat ni Nunong iti balay da. Adan sa ijay surad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa'y to'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kiniveron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid viron. Kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tananang Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan plano nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pa it kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapul ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige taglutak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inigdip na. Nagloko mo't na diyang anak ka. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat niya. Tiamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadtakala nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulok. At nakalaban ko. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang ururay kanyam. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam, Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamatlang tilandli diti kastangar aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanaw. Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya,
Agsaw ka pa, Beran. Agsaw ko pa yan. Gusto na! Imbulang it mo pa yan data kabinet! Anya ka matan! Kaya mo to si Katibo langit ko, Hindi takan! Hindi kasan! Masapul nga may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, Jason, Beran? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong, ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulang it na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot nga minkit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro. Ngamlakay to. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinangakon. Nay, pero nanak ka. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man ang asawam, Nunong. Nay, nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisan na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam no kasya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano ngagnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manin. Diyak mo't mabali na paayon ti awis nagiti gagayim ko. Okay kumalaeng, ora ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridredaw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayim ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa ya bakla. Ay, manjak mo ta. Kan amangan nuliklikan da kun agayim, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayim. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema. Tatalaw atalaw. Veron anak ko. Sana gaputan na ka anak ka manan, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pom kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise. Veron? Nonong! Kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa trabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, Nonong. Pagigyan nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko.
Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta iji ti pagnadam. Ha? Lipatin ta ko man kinapalabas. Agpin na kawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ina, kasla makilkiligak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man? Makapakilig no, may palagip ti na palabas. O niya, agawit ka no malam iji dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rodan ta baka makita naktibus ko nga istorya kanyam. O sige, urayan ka no malam wine. Anyat kayat mo si daan, tayo sutirutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man jay anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawir ta. Isurot mo kan kuwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat betan ti ipapatay ti anak mau. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay dagiti masapsapol da. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manananakaw. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita. Ta bindisyon na ita. O di ka madanakan. Kabayatan na napigsa kami pa iti inam. Tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyaman tatang, nanang. Anya gay reno paraw. Nalpasen titulagan pare ti kasaryo iti anak ko. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilya mo. Ha? At na trabaho ti anak ko. Ngamsi ka, awan. Isungan niya ti ekspektar mo aramida minto nagasawa kayaw. Siyempre, si kanto tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod danton anak yu kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw.
Basta di mo paglabaan kang paglutuan ti anak ka. Tamo mahit nga na trabaho na. Mangan laeng ti aramidin na no kas di asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Puwanta ta. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Oray upat ahon no inam rata. Anda kayo na ita. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamot kayam na ta, Jema. Di ka nabigbigat hagos Uray sika, di ka nabigbiga dagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikudan mi alamisaan, si kamot gayam. Umay ka dito yan, min. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, ang asino to'y balasitang akabangay. Ay, anak ko. Ha? At tagaya man ng anak mo? Akit, ayan ti asawan na Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala. Mangan ka din anak ko. Madlaw abak nang ti amatoy anak mo Madlaw ang inginahaan na iti suot na. Nagumingan pala ang nagadun ti alahas na. Wen, jak ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kastaya. Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, ingaraw mo. Natairak ka no latta ko na ni Jima. Replyak, ibagakmut anak kapimpintas. Oy, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na? Ni Jima akaadanak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay, gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin ng til kapayla iti sa balay. Ay, plano nga ron na ipospon pa lang ti kasarmi ko ni Linda na nan. Anya, tapay, ka natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Apay nga imay ka Rino. Anyat masapul mo. Sikat ni masapul ko, Jima. Ni, anyat kaya't masawan? Agayatak naminkan ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, ada pong nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi ko na di akasar. Anya, ala ka? Apay nga'y? Diyak man mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat ikayat ko ako pakasaran. Saan ani Linda? Anya, ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan? Adan anak ko, Rino. Dahil na nga ron tinangayatakin ka, Jima. Di ka adan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat ikayat ko nga sawaan. I-break ko ni Linda, ta si kaitanti kalay saktaw. Ala, gusto ni Linda. Hindi ka nagsangi. Ubing ka pa'y. Ado pa'y tagaram kan ka, amas nasaysayaat ng siya. Di nakgurguraan Sana balay. Tawan mo't napasama kitinagdatang ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo tanak kasar. May mayatan at tikas to hingam kinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, narigat tikas diyan. So, maawatan na kuma. Awan mo ka
nagbasulan kan ka rin, no? Uy, ngam nagbaliw nga ro doon tirik na. Isa, sorry Di ka kumagimulmulay ti sakit tinakam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare ti tungkal maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Nga mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun mo gaya. Ato tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak. Kan jaywa sinturon, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-boy mo. Tuhamon na kita! Matagal lilaw! Traitora nobyo! Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dyan lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga ay. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulan. Awanan mo ka nagkurangan. Tainayat ko itikas taon ay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka bay. Ano na kita gusto ken ka. Makasarak kan tao iti kasukat na dyan lalakay. Sa bagay, pagan anong kumamot ti kasken kuana nga ikat awan mo trabaho na. Istambay lang aroday. Nabisyo pa'y. Kanyat maghanap mo ken kuana nga Diyay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno agda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudlo ayat idamag may papan kada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una na, tadan nagkinaawatan mi. Anya, insukat mo ni Linda kan kuana. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na nga murog-rog yan nang ti makibibiyang kada kami. Anya, Iso ani Jima ti ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kinuana. Gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom taawanan nagitidadakkel na. Siguradong awan to ti makibibiyang kada kami into nagasawa kami. Angam. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka rin anak. Naitangarog tinangayatakin ko na, ti kaadat anak na. anya, kayat mo jay adda anak na, ngam jay balasan. Awan madi makitak dita, tanawayaman. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina na. Saan matkit di ngam duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman rin, no? Andan ay nakasagana pagkasarta. Ada, tay pagkasaran ni kumaidi ka ni Linda. Dahil mo lang, ti aramatan tang agkasar. May sa anuang, kan limakit ka gudwa ababoy. Ha? Limakit ka gudwa nga. Wan talima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamat laok na anuang. Ay, mababainak paikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ti magina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kano? Nalakalangit ka tunay tabisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. Saan ka di ang mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tanda pa'y agkasar no biga. Ha? Apay ayan no dagkasar. Nakat siyempre, makisyatak pa'y mo't for the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita panaginom ka. Ijak tong tiarak. Sigurado ka Promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay ayatan ka mo ngamin.
sorry laangan kan kwa na Sapay ko mata maaklon ng tumulaang tiya amin. Uy, nalaka ama ka move on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Uwan ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, aramidan na tikas ta. Di kanto iso katapulos. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Si kanti kaod dyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsinakayaw ka nilindahin San Rinaw. O rin sandal daw. Kat agkasara ko ni Timabiay. Apay, ada ka di mo kinayat ka nilindahin sa sininamin saan? Awag. Ngam namiris ko amay mayat jay ada anak ng asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin saan? Apay saan? Bumalasita ngayon jay anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer, aglutaw, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapo na mga hala kami ti baba ulan may. Taadan jay anak ni Jima katulungan may, insan. No kaste, mabalinan, nga ruman nilinda, insan? Ha? Inkulasay mo matindir mo ikaw. Mabalain. Ay, katuna. Kung sana na masapo lang ipakanam kanyak, taawan kat nga rin relasyon may. Isa nawaya kalatain saan? Anyagay ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang. Kayat mao, aklo na. No bilang kayat ko, kayat yo kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mat ni Naldaw kan nagagay. Oray siya na profesional ng nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayo di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Hangam tingitingam pa'y anay magtirik nam sakbaya pagsaritaan niya o ti panagkasaryaw. Narigat, agdardarasudos, anak kao. Uwan tatang. Di may hari ang sa taman. Ay, huston, nabanuga kon rino. Kan apay aya nagbartag kakit kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linas-lis mon day ta slacks mo. Kan tabadong, bangking tabutunis nan. Aya, inikat ko kami nito ito na dagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking abutunis. O ba'y kakita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Ni Jima mo, di ka murmuriyot na alam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Tagsalat ta. I-request ko ti cha-cha music. Kasano nga agtsatsa ka matumtumba ka gapo itinalaw sa bartag mo. Kabala. Ala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga patukarin na ti cha-cha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Naparbartak ni Rinaw. Hindi nala ibabay na niya asawa na. Uwan tatang, nadamag kunday ta itay agsapa idinapanak gimatang ijay store. Grabe mo't na dya tao. Baglaki din ata sa angreso tinakagasat mau. Uwan nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya. Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagat kan nasingpot na jay. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Uwan tatang, plano min at talaga ti agsimpakin ni Naldo. Nalpasan ti kasar ta, Jima. Ay, uwan nga rod, kamao dyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, boy.
kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na jay. Wan, apay ayang. Akit, kumusta? Mangmangtad mo't ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagngina di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti day jay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtad kadagi jay. Sika angay, di na kahit ikan. Mangmangtad mo't angam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darong. Saan matkid yan nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa yung allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka matkat dingit kan? Taawan pa yung kwarta kita. Damdamag klay, no da pa yung allowance mo, anak. Adapay mat. Adupay Bumuladak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw, no da kwartak. Ha? Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibusti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwarta mo. Ha? Ngam di mo ibagbaga nga imbagakway. Di mo saan ane imot ni papam. Saan? Nasingpet day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak pagitan nakadagos. Alangaron, dumawat ka, tabuludot pa ti 1,000 muwan. Wan, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo ki di health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. Adang ton anak ta. Huwin nga rod. Kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa ibat nga ro, tayo or-oraya ka pag trabahwak ko ma. Imbabawi dan samot man eh. Agawa am tagbiro kiti panggadam atan ni adan ton anak ta. Word. Hanggang kasanon na awan na talaga ti mastra ka katrabaho bakal. Kat ikarigatam Oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Orayata dapat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibihangan ti kwarta ti anak ko ata para kan ko na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin nagijayan. Nagado na ngay. Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Mimi. Sabten na kanu ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijerwar, ibalkutan daktumotan niya. Kaadwam to ti karne. Ala, mapang kami nga rudan. Aw-awiram ti anak ta Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh. Di ba't agawi dun da Jima kalmi may nanang. Napanandaya. Nakisinarak da iti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawa-awid. Kunak na agawid da ita hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak daya. Wan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan tagparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namat sungsungbatang ti awag ko. Kan adda na amwak. Nabalo ka nun sa ngaminan di ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinabyandan. anya, Awagan niyo man ni Jima nanang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan nyo ita?
Adda kami diti balay ta manimimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Urayan da kayo nga Mindarino kanti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat, nanang. Umay ko alaan tanak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay basta, maaman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mime. Alaag tanak ta amangan no mabaybayam. Inagan tagpaso kanya. Agpaay ka ababaunan wala niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinublan kayo ka di? Saan? Ngam planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya ka matan. Hindi ka kadagsasaw iti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumurutak ka na insan ko ama pa nagtrabaho. Adasirkan niya trabaho. Pangasim ajima, di nakpanawan, di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Hindi mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitan no panawan raga. Ala, kita akpay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaan? Nay, mayat mati kakatawam di ta cellphone mo o kaanakan. Uncle, na kayo magayang. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Ang di nakmet mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusanday tinateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tay mulay, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at nanumiyaw ba raw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Adda ijejura baks kao. Jakmet kabisado ti kunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmut ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat nagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English ndak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kadakwada. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Anta sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamu ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawan ay. Bareng makasawan tumot na taon. Oray nalaad ditan talakayak mutag. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan mo't dakas ng isursurok, nanang. Kan may sa,
tulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpaiso, naglaklakaylatan ngagmaymay sa. Sayang tinalawa abangkag na, naawan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaan. Di kay agdanag na tadyak mo't baybay Uncle. Martin ka anakan, anda kaon. Nakapulis ka rin. Oh, adatan ni Uncle na nang. Nay, bantayam ni Uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala na. Kaya't ko ang makaaliwak sa imot base. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balahasan no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man nakapulis ka, Martin. Apay mo takasta tila ng Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatakdira bang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbus kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok taangot mo, Berto. Bang lukas ka na pumada. Ada ngamin saraken may ijay sintro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purma ni Uncle. Ay, uwi nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Manu ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo't iti profile picture na. Nay, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo't tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nene, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayo. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kinkwa na. Martay, di nakibati ito tiya. Oray lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Ado mo tinapipintas dito'y, naggagagat da pa'y. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na daday kan ka, Martin. Diyak kaya tibalo na lang. Ni may lang arom. Diyak kaya da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog to da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanya. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado ko na napintas na dyan. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso ka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin.
para salungaron niya Uncle. No jak kayat, saluan niya Uncle. Oh, saan ka di Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nak manay. Hala, wanan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanya na uray jakon makaasawa. Awan pa'y tay kasinarak mau. Sapsapulik nga ron Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot Uncle. Makita yung kalitay babae anak katakder ija banda. Ang di namat kaing ingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot manan Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanya. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle. Uwan samag. Hanggang na di nakipaspasubaw Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Ay, Martin, uray na ka. Martin! Nay, adabot gayam kadua din nakapuraw itay. Kat puraw ti bado da adwa. Ay, asinungay kadagita ti saraken ko majay ka anaka. Asit gakman ida tagdamaga. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo Day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Akwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak tiyag paiso ngam sapay kumata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamain, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag day tan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y Nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo Uncle. Kwa. Ayos lang mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo da dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kaya't nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksabot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan kwa na. No nga ikidawon nang agkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam na di kan sumursurot kanyak taamangan no agawom kanyak kaanakan. Pulos Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgara dut ko kenkwana. Sigurado ka? Uwan Uncle.
ipabusoy kon ka na kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay ka anakan. Nay, itugtugop nun samat akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, ah. Ay, wain ka anakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saan ang kanakan? Diyak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayo sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklonan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak melody. Kunaklakid din ano din nakayat. Roberto, Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasar melody. Sigurado ka kadi, nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao, ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Ang madamag kumanlaan. Anya ka day tinagustuhan kanyak. Kat adayo alaklakayak ng musika. Ay, kinapudno na, nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ng seryoso kanya. Iso akayat kumat apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti sining taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Sbertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubyam, taub-ubing nga ada yung umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni Timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo na ako sa'yo. Jakon makauray ka anakan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun na, Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw, ta dumanon tayaw. Uncle, adda tayo nito balay tinobya. Di mat iso dahi jay tayo chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobyak, Martin? Ha? Sino nga rob? Ni, adda kayong magigayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Paruwaro kung dananang iti silad na. Uncle, iso dahi jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo iday. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yung patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamatlapagan ano tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan kan ka, Martin. Pasensya ka na.
ngem awan inlimod ko kenkwana. Imbagak tirasaon no apay apimanaw ka iti daylingal daw. Isu asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na dya melody na nang. Inatrasam nga rudeng, rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok agad dya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin na gayam na dya. Awanan ti maaramidam, tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kwa kastamot balasan ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danom tinobya Martin, marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta napintas. Natayag pa eh. Inaram ko adagos, kat sinong batang nakmat adagos? Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat ka di at sexy. Ori tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag ina natapay, Martin. Nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer. Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapanite. Papananta. Han ko nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal. Dandaning samot kan aganak di asawam. Dakulang ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring laing no kabalakpay ti pumutot iti lima. Akait si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, ino tanay boss. Apay ngay. Nakadumat ti sakit na. Anemic pa'y. Isa ka na yun na maulaw. Isumot la anak ko tong Angkal. Gastusam. Pagasam. Oray, tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak amu ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairwar min nanang. Katayan na ngay nga road. Intulod ko idan ija balay da itay. Insubli ko ni Sonia kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasat. Kan oray ta, binayadak mat tibil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonia. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ko. wen angam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobang, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti araramidag. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. Daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gapo ta napintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y amamunay. Sa ita, basta sinaamlatan.
ay kaasimat agin ubyam. Nagpasensya akmat kadakwada, nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumaruno. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiyag darasudos, nanang.